Predstava Cesarjeva nova oblačila, z mano sta Ana Ščuka in Timotej Rosc. Povejte mi, iz kod sta, kje sta se spoznala, kdo je dal povod za skupno sodelovanje? Ja, skupaj sva se odločila v resnici, da bova sodelovala. Spoznala sva se na srednji šoli za oblikovanje. Prihajamo pa iz različnih krajev Slovenije, jaz prihajam iz Logarske doline. Jaz pa sem s Krasa, blizu Sežane. Mi lahko zaupata, kaj je tema ali rdeča nit vajine predstave? Kakšne občutke želita prebuditi v gledalcih? Tema je nestigmatizirano razgaljenje telesa. Predstaviti širši publiki, da golo telo ni noben tabu in presekati neko bariero videvanja telesa kot objekt, ki ni primeren za javnost. Kaj želijo od publike? Ja. Kakšne občutke? Ja, mogoče malo šok efekt, sicer na nek malo bolj lahek način, na malo bolj nežen način, ampak vseeno teatralno predstaviti rdečo nit. Se vama zdi, da se kot družba premikamo v smeri, kjer golota enkrat ne bo več stigmatizirana? Se premikamo, ampak zelo počasi in je vprašanje časa, koliko bo še trajalo, da bo popolnoma sprejeto. Je pa res, da se to lahko dojema na različne načine in pač moramo upoštevati mišljenje in mnenje od vsakega, zato ker golota je še vedno neka intima in pač vsi dojemamo to tudi kot neko intimo. Zrcalo družbe. Kako vidva to dojemata in kaj bi rada odsevala s svojim nastopom nam, mladim na Kunigundi? Jaz bi začela s tem, kaj bi radi odsevali. Sproščenost, sprejemanje in nagnjenost eksperimentiranju in razkrivanju osebnosti in telesa. Brate, dobro nam došao opet u Velenje, drago nam da smo te ugostili sa predstavom Stara škola Kreka koja ide već od 2018. godine. Kakve su reakcije publike, je li te neka posebno iznenadila i kakvi su osjećaji, u stvari sjećanja na reakcije? Prije svega, evo, hvala vama što ste me pozvali. Par godina već pokušavamo realizirati prvi povratnički koncert. Je bio koji 2018. kad sam se vratio iz Italije, 2017. Neposredno prije 2 godine je nastajala predstava u Italiji kad sam bio u zajednici Čenakolo u Bariju, tako je nekako nastajao i taj album i ovo i onda smo se čuli mi i rekli ajmo prvi povratnički koncert. Od tad pričamo za predstavu i evo napokon smo danas tu i baš sam sretan da sam došao na vaš festival. Nadam se da će se publici svidjeti. Ko što se svidjelo ljudima u Hrvatskoj, evo 4. godina, sad već izuzevši ovu zadnju godinu radi covida, malo smo imali mjere zatvaranja kazališta, ko pretpostavljam i kod vas, ali inače predstava je jedna od najprodovanijih predstava unazad 3 godine u Hrvatskoj. Preko 60 ili 70 tisuća ljudi je već pogledalo predstavu. 15.10. izlazi album Sve su to rime. Kakvom tematikom se baviš na albumu, što te inspiriralo? Pa ima različito, znaš da ja volim to različito napraviti, to je 8. po redu album i veseli me da izlazi, ima onako, pokušao sam malo eksperimentirati i izaći van okvira svojih sa instrumentalima, ja uvijek onaj naš old school boom bap. Htio sam probati pisati malo na trap, na moderne instrumentale i baš mi je teško to bilo, ali sam uspio, ima 3-4 stvari koje su onako moderniji instrumentali i baš mi je pasalo ih odrepat. Evo i Bog zna sa Hiljetom, publika je prepoznala, ali onako različite su tematike, malo su zrelije, nema više rekao sam zadnja 3 albuma, mislim da nemam, zadnja 2 nema psovki uopće, a više rekao sam više psovke uopće ne koristim i nekako nakon ovog albuma imam veliku potrebu se okrenuti duhovnoj tematici. 15.10. album izlazi, Sve su to rime, ajde samo još pokaži odakle si to ime povukao.
to vrijeme. Je.